True salvation, experiencing God's power. Utwo dupapuro nitwo kwa muganga? Nako kwa muganga. Yakangaka sibuna gaki. Ntago bajya batanga impapuro ahubwo baduhiza nomero ni rw'inkwavu. Akasa karandevu. Na karandevu ariko niko twivurizaho n'abajye baduha impapuro. Mutahiraho na mapuro. Gutahiraho nta mapuro baduha rwose. Muzaze kwivugira ngaho bakabereke bapfe kugafata turebe. Ukuri dutahiraho nta mapuro baduha. Turakwizeye mzee. Turakwizeye. Bakoze cyane Imana igumugisha. Amen. Kamwereke neza agafata utya utusobanurira ikibazo amazina yawe aho waturutse ihagarariraho tuza kamerera hagera. Nitwa Kagina Jacques Nurutsi Kayonza mu murenge wa Mukarange mu kagari ka Rugenda bari umudugudu wa Rutare. Mfite ikibazo cy'amaguru. Amaguru yangiritse kuva muri 2018 ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8. Kuva ubwo kugeza uyu munsi narivuje amaguru arabyimba n'umugongo. Kibazo twakabonye kabike. N'umugongo biguma ibyo bintu n'amaboko ndetse n'umutwe n'umuvuduko. Ibyo bintu byambereye bibi narivuje ntako nagize, ariko ejo bundi nababonye kuri televiziyo hano ndeba uko Imana ikiza abantu. Ndavuga nanjye ndi umwana w'Imana rwose ndagiye. Naje nyoboza nta kuntu ntagize, nagiye pfiriya baranyobora ndazamuka ngize amahirwe Imana yanjye yamvanye mu rugo intambwe nateye ingeza hanga hambwira umumotari ni niwo nanga. Nahabonye ni hari. Rwose niwo ndibukirire. Wahabwiwe niki? Wahabwiwe niki? Nahabwiwe n'icyapa kiri hariya cyanditseho autorishoni. Turi Muzeyi. Tirishoni. Ndakwemeye. Nibyo rata. Rwose naje nizeye ko ndi bukire ko mva ntaraka rwose ndirimba Imana kandi. Wizeye iki? Nizeye Imana rwose. Kuri buve hano ugize ute? Ko ndi buve hano nyize rwose pe. Utirute? Nyira rwose umubiri wose nyira ya maguru. Wavuze gutaraka. Ya maboko. Wavuze gutaraka. Unavuze gutaraka rwose. Ugataraka ukagenda. Ugataraka kabisa. Bakakwita rwa gataraka. Rwose pe. Kandi rwose nzaguma mu Mana hano rwose kabisa. Nzayikorera kandi. Imana iguhe umugisha. So amaguru yawe babarate? Amaguru arabyimba guhera hanga kujyana mu matako. Ukaribwa? Nkaribwa kandi agira n'ibinya. N'amaboko reba ukuboko kwari kwarabyimbye nko birasohotse yavuyeyo byaranyobeye ubu. Yesu ni umwami. Amen. Namwake. Zamura amaboko gusa undebe. Gwinu sange ngurure asanumaritse mu mayira abiri nguhanyura yitegereze ko nakojejwe isoni. Hallelujah, amen. 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 Ya amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Jesus name. Ushaka kurema inkweto wisuzume neza? Ibinya nibyo ndimo kumva ko byavuyemo. Urumva byo byavuyemo? Biracyarimo gakeya. Nushaka kurema inkweto wisuzume neza. Yesu yaratsinze. Amen. Yesu arabohora. Ndi n'umukiza. Amen. Hallelujah. Oh, wakize indwara zananiranye. N'umwami wacu. Mweno rimwe hano kiracyarimo. Ahandi mu kirenge wumva washizemo? Ahandi mu kirenge ndumva nta kibazo. Nino rimwe gusa. Ndio nino rimwe. Wese urumva ryo ribunanirane koko? Oya rirakira. Rirakira mfite. Ahandi isuzume n'ahandi. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Isuzume hose utubwire. Hallelujah, amen. Yes.
Yes. Hallelujah, amen. 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 Hallelujah. Yesu yaratsinze, Yesu arabohora, kandi numukiza. Oh, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. umugongo umeze ute? umugongo rwose ndumva wakize pe. Komera Yesu Yes. amashyi menshi. Mu maguru hano mu maguru hano rwose amaguru ameze neza keretse komera Yesu karimo kwa amashyi. ariko nako karakira tu aka kano nako karakira kuko amaguru ndumva ameze neza aha ndahambutse rwose hahambutse. harahambutse. Sawa, komera amashyi Yesu, ugenda umere neza. Amashyi menshi ku Mana. Naturutse i Kabuga, nkaba mfite ibyifuzo bitatu. Icyifuzo cya mbere nuko Imana yangirira neza, nkabona igishoro ngakora nkiteza imbere nk'abandi bagore. Mba mfite imbaraga, numva mfite imbaraga zo gukora ariko ubushobozi bukabura. Icyifuzo cya kabiri nuko Imana yangirira neza ikanyubakira urugo. Icyifuzo cya gatatu ni ugukomera mu gakiza, ngahamya Imana ntajegajega. Amen. Nibyo byifuzo mfite. So, uri mu bantu biyakirije? Utuye he? I Kabuga. Uzajya uva i Kabuga uze? Uzajya uva i Kabuga uze? Yego. Okay. None umugabo ari he? Umugabo twari twazanye ariko yahise agira ikibazo cy'akazi, yasubiriyeyo mu nzira. Ntabwo yageze hano? Yego. Ubuzima bwa Satani. Go! Yara ntuzagaruka ukundi. Uzagaruke. Uzagaruke. Uzagaruke! Yara ntuzagaruke. Bakubuzima bwe. Yara ntuzagaruke yewe. Uzagaruke. 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 Uzafata. Uzagaruke. Uzagaruke. Agenda. Genda. Agenda uzagaruke. Vuze ugende. Genda. Genda hano mu izina Yesu. Vuze urugende. Genda. Umumazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe kingana iki? Umumazemo igihe kingana iki? Umumazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe kingana iki? None nze maze igihe kingana iki mu buzima bwe? Umumazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe kingana iki? Agenda mva. Umazemo igihe kingana iki? Ntujijishe. Agenda. Bose. Maze igihe kingana iki? Maze igihe kingana iki? Umumazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe kingana iki? Umazemo igihe kingana iki? Oya subiza. Mazemo igihe kingana iki? Kingana iki?
umumazemo igihe kingana iki nsubiza umazemo igihe kingana iki umazemo igihe kingana iki umaze igihe kingana iki kuva akiri umwana kuva ari iki kuva ryari kuva akiri umwana wamuteje ibihe bibazo yagize ibihe bibazo ku bwawe ibibazo byo kubura ubwenge yabuze ubwenge ate kandi mbona bufite yabuze ate yabuze ubwenge he aribagirwa cyane nebyo ikindi ibyo bimugiraho ingaruka zihe bimugiraho imbaraga zo kutubaka kwibagirwa se gutuma tubaka wamuterereje ibintu bituma wamuterereje ibintu bituma ahora ameze nk'umusazi ahora ameze nk'umusazi ibyo bintu wamuterereje ni ibiki nta mafaranga ajya abona nta mafaranga ajya abona yabonye ahita agenda muramwumva neza ikindi kibazo wamuteye ikindi nibyo wamuteye okay mbwira rero urinde ndi nyirasenge witwa nde nitwa Steriya utuye he Steriya uruhengeri wamureze namwatse se akiri umwana wamwatse se ukiri umwana uramurera utuma atiga amashuri ye ibyo cyatumye atiga wamuhoraga iki ni ishyari wari urifitiye musaza wawe yego none imigisha wamubujije ni iyihe ni myinshi iyihe wakoze ibiki kugira ngo adatera imbere wakoze ibiki kugira ngo adatera imbere mbwira ibyo wamukoze mbwira ibyo wakoze aramuroze wamurogesheje iki wamurogesheje iki amurogesheje mu Bugande ego mu Bugande hose ahitwa he hitwa Mbarara wateze imodoka ujya Mbarara wateze imodoka ujya Mbarara ndagiye unasengeye okay watanze iki abarozi wabashyiriye iki umurozi wamushyiriye iki yanye imyenda ye y'imbere mupfura n'umusatsi umufunga n'umusatsi umupfura umusatsi gerageza kurikire microphone kurikire umupfura umusatsi none tukubabarire dekura umugisha we rero dekura umugisha we urawurekuye vuza induru ugende rero vuza induru genda mbare gatatu wagiye rimwe kabiri gatatu Yesu amashi Yesu n'umwami ushobora byose kirere ndeba samura amaboko yawe nyirasenge yitwa nde
Steri uramuzi? ndamuzi. Nyogosenge wakureze? Yego. Tuye mu Ruhengeri? Yego. Genda Steri yanuzagaruka kundi. Genda yewe. Faka ubuzima bwe. Igihe cyawe kirarangiye. Urakora iki hano? Urakora iki hano? Mbare gatatu wagiye. Rimwe, kabiri, gatatu. Gendaho ukora utera imbere. Ubake byemere. Uzashaka ituro ryiza. Yego. Zane n'umugabo wawe muze muri tura Imana. Murakoze. Byose birarangiye. Murakoze. Steri yakoreze ufite imyaka ingahe? Ya Tumugarura ahantu hakwiriye ariko. yandeze mfite imyaka 3. Si ureba he? Yandeze mfite imyaka 3. Yakwatse so. Arakurera. Yego. Ntiyagushyira mu ishuri. Yanshyizemo ariko ngeze mu wa 3 segonderi kwiga biranga. Gira ubwenge bukeya. Ukibagirwa. Uribagirwa cyane. Yego. Sawa. Genda Imana yagufashije. Ibyo byose byaragiye genda. Ndawubake. Mwihorere. Nitwa Noella. Mbere ya byose ndabanza kugushimira. Naje hano ndwaye umutwe. Nari maranye nk'imyaka igera kuri 20 kuva natangira kwiga segonderi. Ubu ngubu umutwe warakize kuva nsengera sindongera kurwara umutwe. Ramasi Yesu. Kandi abo bose niba baraje gushima tubibwirwa nuko bagize ibindi bibazo. Ntabwo ibibazo mushobora kubikira ngo birangire kubera ibyo uwo muco mubi. Negura kuza gushima Imana ndi kubitegura kuko ntago Imana igukoreye ikintu ntago twagutumye. Oya. Se utanga amabwiriza hano. Imana igutabaye uraza ugashima hariya kuri kamera. Nta turu utanze ukigendera. Yego. Wazabona ituru ukaritegura ukaza ukarishimisha. Yego. Icyo dushaka no kuvuga ngo niba abantu babonye ngo usengera turaha bashaka kumenya se byashoje biti. Sibyo bihesha Imana icyubahiro. Yego. Byo nta mafaranga bisaba. Sibyo? Yego. Uraza ugashima Imana rwose uti ndashima Imana cyagiye mwambonaga nari mfite cya kibazo. Aposa aransengera Imana yagakiza kuko urirangiza cyangwa impakazi cyangwa impumugabo cyangwa impurubyaro ugashima ugataha. Noneho ukagenda wowe mu mutima wawe ugategura ituro ryo gushima. Yego. Nta nubwo tubimenya uraza ukarishira hehe ugashima Imana nyiri gicaniro. Ndagushimye Imana. Yego. Ko wankemuriye ikibazo iri ni ituro rirebe ugasaba n'ikindi ushaka. Naba bandi bazi ngo bariba Imana. Ngiye kuzanya itekera imitwe nyukuri hakantu nirukanke ngende. Ejo mu gitondo hakagira ibindi bikakugarura. Urumva? Myaka 20 urwaye. Ntiwari waragiye kwa muganga? Nari narivuje noneho kwa muganga bambwira ngo nyine ndi hafi yo gusara kubera ko kwa muganga bakubwira ngo iki? Ndenda gusara nyine kubera ino mitsi ya hano yari ifite ikibazo bashaka kunyohereza Kabgayi kwibagisha amaso ino mitsi ariko ninya kubagwa. None Yesu aragukiza ikibazo nk'icyo ukakiryamisha. Asuye tumusengere cyangwa tumureke? Ayaka tumureke. Ntimubonye undi nanze gusengera ariko buriya nanze. Kuko ntago bahesha Imana icyubahiro n'ukuri. Ariko reba amasaha mba mpagaze aha. Ngahagarara aha ngaha ngo mubone Imana muyimenye muyikunde gusa nta kindi kintu. Warangiza ntuyishime. Yabindaza nabi cyane bituma numva ndwaye. Aha. Naba nawe upfe no kubivugusha hano. None umeze uturashaka iki kindi? Ubu ngubu umeze neza. Waje gusaba iki Imana? Ndashaka imfashe gutsinda muri kaminuza ntago byoroshye. Kiroso Imana yinkoreraho mu mutwe wanjye. Kiroso turamufite hari. Hari umugabo witwa Kiroso uri hano. Hari witwa Kiroso. Buriya muyobozi wa umwarimu wa Sunday school. Muri filime akina yitwa Kiroso. Ni wa mudayimoni njya mbigisha watwara ubwenge.
out. Kiroso genda. Kiroso genda. Ntagufate. Nigize hiri. Kiroso genda. Kiroso ararwana we. Bari gatatu wagiye Kiroso. Rimwe, kabiri, gatatu. Uzagaruka ukundi. Shaka abantu bo gufata. Kabafate mama zere dubushize baramuvuniye bongere. Ntuzagaruka ukundi. Satani wajanywe no kwiba no kwica no kurimbura. Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwish. Ndavuze ngo muvemo nonaha. Muvemo nonaha. Sa microphone maziki. Muvemo nonaha. Gatatu wagiye. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Ntuzagaruka ukundi. Ntuzagaruka ukundi. Ntuzagaruka. Nakubwiye ngo genda. Sohoka. Bare gatatu wagiye. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Uzagaruka ukundi. Yesu ni umwami. Komereza amasha. Hejuru y'abami ndetse n'abatware. Hejuru y'abakomeye. Hejuru y'ibizima n'abamwe. Meze ute? Ese neza. Warebye ngewe? Ntabwo aragenda. Zamura amaboko yawe. Ndeba. Hotora. Arabahotora uyu we. Urashaka iki? Urashaka iki? Urashaka iki? Uragenzwa niki? Papa we. Uri papa we? Ndashaka papa. Ushaka papa we? Papa we yitwa nde? Inosa. Aherereye he? Nyamasheke. Uramushakira iki? Umushakira iki? Ndashaka kumwica. Ushaka kumwica? None se bihuriye he n'uyu mwana? Bihuriye he n'uyu mwana? Papa aramukunda. Papa aramukunda? None se kuki utagiye muri se kuki uri muri uyu mwana? N'umupasiteri. Ese n'umupasiteri yarakunaniye? None uri gukubita abana b'abapasitori? Ise ni pasiteri? Yego. Ndumiwe. Neko, se n'umupasiteri? Yego. Ngo yitwa nde? Va ku mukobwa wa Inosa. Va ku mukobwa wa Inosa. Va ku mukobwa wa pasiteri Inosa. Muveho. None se pasiteri uramuhora iki? N'umukire. Se n'umukire? Agura imitungo myinshi. Imitungo myinshi. None se mupfana iki wowe? Mupfana iki? Ntabwo ushaka kubivuga? Mupfana iki? Mupfana iki? Mupfana iki? Vuga buze. Aguriye umurima wanjye. Yakuguriye umurima? None urashaka gusubiza se? Mubwira ugusubize birarangira. Urashaka gusubiza? Ego. Ariko amafaranga urayamusubiza nawe? Oya. None se uratwara amafaranga utware n'umurima wawe? Nimuha amafaranga aramuye umukobwa. Numuha amafaranga araguha umukobwa? Uyu mukobwa uramushakira iki rero? Uramushakira iki? Ise aramukunda. Ise aramukunda? Urashaka kumwica ngo ababare? Urica se cyangwa urica uyu mukobwa? Ise yarananiye. Ise yarakunaniye? Witwa nde? Witwa nde? Witwa nde ngushyire ku karubanda? Witwa nde? Faustin. Irindi?
Mazimaka. Mazimaka. Mazimaka Faustin. Uri umurozi urasenga se? Usengera hehe? Ni umugatolika. Uri umurozi se cyangwa wararogesheje? Ni umuntu wabumaye twarafatikanyije. Ni umuntu wabugwa. Tumukunda. Nawe utamukunda? Muri abanzi babiri mwarafatanije? Umurozi mwagiyeho nuwahe? Umurozi nuwahe? Umurozi mwagiyeho nuwahe? Mu Burundi. Mu Burundi hose? Mwatanze amafaranga ngahe? 100 amadolari. Amadolari 100? None se n'amadolari urayazi? Wayavunjije he? Umuntu wayamaye. Ni umuntu wayaguhaye? None se Faustin? 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 Mbare gatatu wavuye kuri uyu mukobwa wagiye? Mbare gatatu wagiye? Cyangwa nohereza umuriro mu rugo rwawe? Nohereze? Ndagenda. Nohereza umuriro wawe? Ndagenda. Mbare gatatu? Dimwe? Kabiri? Gatatu! Umunsi mwiza nibuka nura kwemereyeho wambereye umucunguzi onsingize anyigisha iby'inzira ye ngo nzimenezerwe Papa wawe yitwa Innocent? Yego. Kutambwiye ko uri umukobwa wa pasiteri? Papa we ni umupasiteri? Nzi ko ntabikubwiye ubikuye. Ngo iki? Ko ntabikubwiye ko papa ari pasiteri ahubwo ubikuye. Ahubwo mbikuye he? None se papa wawe ni pasiteri? Wari wabihishe? None se uramuzi? None se ndamuzi. None se okay, ntabwo nzi pasiteri wenyine. Ahubwo se umugabo papa wawe yaguzeho isambu witwa Faustin uramuzi? Yego. Mazimaka? Yego. Nawe uramuzi? Yego. Rega ngiye turaturanye hari iwanyu. Ntabwo urambona? Oya. Kandi papa wawe afite imitungo myinshi. Nese ubikubwiwe n'iki? None se mbibwiwe n'iki? Uzambwirire papa wawe aza ndebe. Tinahuye n'intumwa. Ntabwo nyine akigenda ararwaye. Uzamubwira ze mufashe barashaka kumwica. Yabyimbye kuguru nyine yari yagiye mu murima kureba abakozi. Yagiye mu murima kureba abakozi? Yagiye mu murima kureba abakozi arangije nyine arababwira ngo arumva ikintu cy'umufashe moto niyo yamukuyeyo nyine ntago agenda ukuguru kwabaye kunini. Wabyumvise? Amabanga ntahishwa, Yesu azi ibintu byose, kila kitu yote. Utakorera iyo mana yakorera. Dore abantu bahise banayimenya iroroshye. Yesu ni umwami. Imana izakwibuka. Imirimo myiza. Mama uraho? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Ndaho. Mbona watangaye? Ntabwo ntangaye Yesu akora ari byiza. Ibyo Yesu akora ni byiza. Yesu akora ni byiza shenge. Nawe uri mwiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyo wabwira abantu? Nugukunda Yesu akabakaramata kuri wowe. Mereza amashi. Kunda Yesu bakaramata. So genda utahe, Imana ikugiriye neza, ubwire papa wawe azaza ndebe. Sibyo? Yego. Wamubwiye ko wahuye nanjye nkagusengera ugakira umutwe nyuma y'imyaka 20?
naje kwiga inaha kubera mu rugari Nyamasheke, arambwira suziga gute n'umutwe. Umukobwa witwa Diane niwe wandaritse hano. Diane ari niwe muraritse, haguruka turebe. Haguruka Diane, dukobwa tubiri tunanutse. Ambwira ko yahaboneye Imana nyine, nanjye ndaza umunsi wa mbere, arambwira niyandikisha mu nsengere, mpitampamagara papa mubwira ko wansengeye umutwe ukaba wakize. Arambwira ati uwo muntu wagusengeye rwose Imana izamuha ijuru nimba wumva utakirwara umutwe. Izamuha ijuru. Amen. Icharire mukobwa. Papa wese nawe n'umupasiteri w'abadive. Oya, Umupantekote. Muri ADPR. Umupantekote nawe. Yego. Mubwira uti muri abacu. Muri abacu twese turi abana b'Imana, tuzaza gusengera nta kibazo. Yego. Tuzitondere Faustin. Genda Imana yakufashisha. True salvation, experiencing God's power. Ubonye ukuntu Imana igitabara abantu bayo. Ndashaka kukubwira ngo Yesu ni umwami, ni umwisunga nawe aragutabara. Itorero ni True Salvation Church, dukorera Kimironko hafi y'akagari ka Nyagatovu. Iyo uturutse kwa Rwahama ugera ku muhanda umanuka ujya ku kagari ka Nyagatovu ukabona icyapa cyegeranye n'icyapa cya ADPR cyanditseho True Salvation Church. Iyo ugeze ku kagari nabwo ubona ikindi gikati iburyo hari icyapa, ndetse uturutse no muhanda wa Kibagabaga ukareka umuhanda ujya ku murenge wa Kimironko, mu kuboko kwawe kw'imoso uhahita uhabona icyapa cya True Salvation Church. Hirya gato ya kontineri y'umutuku uzabubona imbere yawe icyapa cya True Salvation Church. Hariranga ngwino, ntucikwe, ntiwiyahure, ntiwihebe, ngwino ubona Imana. Ndagusabye ngo niba udasinzira ninjoro ukaba uhagaritse umutima, Yesu aravuze ngo ngwino yewe urushye n'uremerewe, ngwino ndakuruhura. Tuguhaye ikaze, nzi ko uzabona Imana kandi turabakunda. Shalom, Imana ibahe umugisha.